anything you do, we still talk about it. Kikombe cha umbea kimeshadunda mezani, yani chai ya moto show, chai ya moto show. Oh yes, akohana te mwiroreri wa Jos Kenya Official TV nitwacokia origi thiini wa mitambo ino kana ceceni ino o ira tukora tugikurehera mohoro mothe mara maragithi na mbere thiini wa nenda citu cio kinyaniria na mwena wa Facebook ni ati maundu no magithite na mbere na ngikwira ati hashtag ni justice for Jeff ni ati no tugithite na mbere kuona ati Jeff ni akuona kihoto giake nigetha kuona ati maundu mothe no magithi sawa gwi family ya Jeff Mwathi. No mwiroreri ni wega ngoro ngikuririkania ati muthenya wa ira mundu gwitwo Kamoko, mundu muini nguthi ni arakoretwo post imwe iri arakorirwo baada ya muda ni arakorirwo ameruta mwena wa Facebook na arakorirwo akiuga atiriri, kama unajua umenitag na kunitusi kwa hii story mentioning my name, be ready to answer questions because the director of criminal investigation Kenya is coming for you. Mtakuwa funzo kwenu na wengine wako na tabia kama zenu, inaitwa sheria, mtanikoma. I have all screenshots. Kiuni kindu kama kwa rakorirwo post mwena wa Facebook. No kai reke ngwire Akenya nao ni andu aria angi mendete kugia mundu muno ni tondu ni marakinyire mwena uria wa comment section na marakorwo makimimina maundu mao, angi makiuga ati twoka guku ni tondu twaigwa ni uratwenda. Oh yes, reke ngoro ngiguthomera message ire cikoretwo aha. Umwe witagwo Pauline ni akoretwo akauga atiriri, kuja utushike sisi wote shenzi type. Alright, ugiokete etagwo John agoka akauga wacha vitisho nani. Ugiagoka akauga etagwo Benjamin akauga tushtaki sisi wote bwana. Ugiagoka akauga umefika wapi kupelekana DCI. Ndigukorwo ndagweta irumiri arakorirwo arumana hau noti wega. Na ninge ugiakauga atiriri, nimekuja etagwo Kariuki Magdalene, uyu ni arakorirwo agituhingira arauga atiriri, nimekuja after kuona tunaitiwa DCI sisi wote. Ninge arakorwo agikira hashtag ya justice for Jeff, arauga birds of the same feather fly together. Ogia aracoka akauga atiriri, etagwo Sara Mukiri akauga unakasirika nini, kwani unaona kama pia wewe very soon tutakujua. Hashtag no iria imwe iria turagithi na mbere kuona ati kihoto ni gikuonekana kia justice for Jeff. Hau na hoto gukorwo tugitira mohoro maitu thutha wa gukorwo tukionana ringi kahinda kangi gatari karaya. Njitagwo Uncle Josa.